ingoma ekhulu namashumi amabili nesithupha. Ikhulu namashumi amabili nesithupha. Wasibusisa uPhakama Mdlana. Phakama sabila wina ayamila
incwadi yemibhalo umbhalo isahluko seshumi nesithupha incwadi yemibhalo isahluko seshumi nesithupha uKhora indodana ka-Izari indodana kaKhohathi indodana kaLevi noDatani no-Abhiramu amadodana ka-Eliyabi no-Oni indodana kaPhelethi amadodana kaRubeni babutha amadoda bazimisa phambi kukaMose kanye nabanye abakwa-Israyeli abangamakhosana ebandla angama250 adumileyo ebandleni nabangamaqhawe babuthana ngaphambi kukaMose no-Aroni bathi kubona nizethwesa kakhulu nina njengalokhu lonke ibandla liyingcwele bonke ngoqobo noJehova ekubona niziphakamiselani phezu kwebandla likaJehova na incwadi kaDaniel isehluko sesithathu Daniel isehluko sesithathu ivesi leshumi nambili bakhona abantu abaJuda obamisile phezu kwezindaba zelizwe laseBhabhiloni uShadrach noMeshach no-Abednego la madoda akanaki wena Nkosi akazikhonzi izithixo zakho akadumisi nesithombe segolide osimisileyo lapho uNebukadnezari ngolaka nangokuvutha wayaleza ukuzisa uShadrach noMeshach no-Abednego bathi bazisa la madoda phambi kwenkosi uNebukadnezari wakhuluma wathi kubona ungamabomu yini Shadrach, Meshach no-Abednego anikhonzi izithixo zami nesithombe segolide engisimisileyo anisidumisi na ngalokhu uma nilungile ngesikhathi nizwa ngaso ukukhala kwetilongo nengxola nogubhu nenkohlisa nomqangi nemkingo nezinhlobo zonke zokuvuma niwe phansi udumise isithombe engisenzileyo kuhle kanti uma
anidumisi sona niyophoswa ngaleso sikhathi phakathi kwesithando somlilo ovuthayo. Imuphi uThixo onganisindisa esandleni sami na? uShadraki noMeshaki no-Abednego baphendula bathi kuyo inkosi Nebukadnezar, asidingi thina ukuphendula kuwe nale ndaba. Bheka, ukhona uThixo wethu esimkhonzayo onamandla okusindisa esithandweni somlilo ovuthayo. Nasesandleni sakho Nkosi ozosindisa. Noma engakwenzi kuyakwaziwa kuwe Nkosi ukuba asizokhonza izithixo zakho nesithombe segolide osimisileyo asizukusidumisa. Lapha singababiziweyo njengoba ngihlale ngisho kini lolu hambo olukaShembe lo Shembe owasibizayo akungabazeki ukuthi wayengwasezulwini. Lokho kuyinto ephelele. Uma uyifuna uyayithola, ayicashi. Akukho lutho olwethu la esizolwenza, asihlangene nangobuhlobo bethu, asihlangene nangobungane. Incwadi engiyifundile ekuqaleni ikhuluma ngabantu abafana naleli bandla elikhulu lamaNazaretha eseligcwele umhlaba wonke. Selokhu aliqala uShembe kuleli izwe ngonyaka afika ngawo ngo-1910. Lakhula-ke leli bandla. Ngesikhathi uShembe kuqala lokuhamba kwakuyihlaya elihlekwa ngabantu bonke. Kungaziwa ukuthi indaba yokuNazaretha iyogcina isikhulunywa lonke izwe lethu. Manje sekuye kufike ngisho abantu bephuma nasemazweni aphesheya bethi sizofuna uShembe, sizwa kuthiwa ukulelizwe. Wafike wenzani? Obani abambonayo? Wayehlalaphi? Zingaki indawo ahamba kuzo? Yena lo muntu owayengakhathali wayenjani? Lo mhlaba ayewuhamba wayegibeleni, wayenehashi noma wayenebhayisikili noma wayenemoto. Uma sebezwa kulandwa indaba yakhe bese beyaphelela laba bantu ukuthi lo muntu wayengafani nabanye abantu.
esehlane behamba nabantu laba bezwe lakubo bakwa-Israyeli ababefana nani bekhethwe uNkulunkulu wahamba kwakhona amadoda phakathi kwalabantu ayihamba nabo kodwa ngiyabona ukuthi izitha ayezibhekile nayezilindele wayecabanga ukuthi zawuqhamuka ngaphandle kuzawuqhamuka abantu angabazi abakhuluma olunye ulimi nezinye izizwe zibahlasele zichithe lokuhlangana kwabantu bakaNkulunkulu kodwa baqhamuka phakathi bahlangana baqoqana baba baningi kakhulu baba amadoda nakwahlangana laba bantu abawutho khona ulimi olusha angilwazi doba oselikhona phakathi kwebandla lokuthi khona abantu abawutho angilwazi ke ngoba angibazi abangeli kodwa le ncwadi ke ikhuluma ngamakhosana ezindlu ezazikhona zakwa-Israyeli mase beqhamuka labantu sebethi cha wena Mose nawe Aaron nithwele kanzima lawo ukuhamba kaNkulunkulu kusemahlombeni kodwa nizenza nina uNkulunkulu akashongo ukuthi thwalani kangaka babasola lento sesike sayibona nathi khona kulokuhamba okuNazaretha kwahlangana amakhosi ayikhona kulokuhamba amelana noNkulunkulu athi cha sesifuna ukuzilawula thina wena uNkulunkulu uzathwesa kakhulu akukho lutho olwalukhulunywa uMose olwalusuka kuye wayengeza ngayikhuluma into ayithandayo kubantu waye akhulume kubantu lokho uNkulunkulu amthume kona athi akakukhuluma manje ke umuntu owayiphikisa yena wayengaphikisi uMose nabantwana bakhe bephuza ukuza kuye babengekho naseduze kwakhe wayengahlali nabo wayehlala yedwa uNkulunkulu akhulume naye konke ukukhuluma kwakhe amthume kubantu athathe umprofeti ayimnikwe uNkulunkulu Aaron lento engikhulumayo bese ayisifunde singayinaki singayiboni kodwa uNkulunkulu uyenzile yagama yabonakala phakathi kwethu ukuthi lapha phakathi kokuhamba kaNkulunkulu baqhamuka abantu bazinike amandla uNkulunkulu angabaphanga wona
laba okhona noDatane babesola oMose ngebona babethunywe ngibani uye yini uNkulunkulu wayethi abasole uMose noAaron namhlanje abantu baweyisile umsebenzi kaNkulunkulu kodwa bonke abantu abanesililo nabakhalayo ngalomsebenzi bakhala emshembe abantu abaningi banokudabuka emhlabeni bona nje laba abangayimbathi ingubo emhlophe ukuthi laba abantu bakaShembe bamhudulelana uShembe enhlabathini lezi zinto ezenziwayo lapha emadolobheni zalembukiso ekhona nezinto ezenziwa kwembethwe ingubo emhlophe nalapha ingagqokwa khona thina ziyasidumaza nje kodwa siyesilale sesikhohliwe mhlawumbe umuntu ongakhohlwa uShembe yena kuyanamathela kuye akusuki ngoba laba bantu babizwa ngaye laba bantu ababesola uMose babenza khona lokho ngoba ukuba uNkulunkulu akasheshanga wabasusa babengeke bayinqobe lezizwe ababebhekene nazo namhla nathi sinjalo bese ngabantu abakhishwe eGibhithe lesondo ethi uNkulunkulu uShembe hamba ufundisa abantu bamkulwa lesondo namhlanje abantu abaningi abembathi ingubo emhlophe ngeke bakhulume ngesono ngoba uNkulunkulu usebenze baba iqembu likaKhora noDatane bakhuluma izinto ezingelutho bakhuluma izinto ezingenamsebenzi bakhuluma ngokukhosana basemhlabeni abakhulumi ngalento uShembe ayize ngayo uShembe wayengezile ngokukhosana basemhlabeni wayezokhuluma indaba yasezulwini uShembe wayezositshela uba sehlukane nezinto ezimbi sisebenzele ukuya kuye uShembe wayengeke ehle emhlabeni eyingilosi ngoba kwakungeke kusondele umuntu akho umuntu wayengasondela wafika eyindoda njengawo wonke lamadoda akhona sase siba nesibindi-ke sokusondela sizomlalela kodwa yena wayeyathi mayethanda ukuveza ukuba njalo kwakhe wonke umuntu esabe abe novalo ngoba wayeyabona ukuthi lo muntu akusiye umuntu wasemhlabeni akafani nabo bonke abantu namhla-ke ngokwenze njalo kaNkulunkulu ngokuthi uShembe amlethe efana nathi sekuthathwa zonke izinto ezazivele zikhona kulomhlaba ziyisekelo zembuso yethu ziyananyathiselwa lapha kuShembe
Ukhulunywa indaba yamakhosana manje okuzalwa kwezindlu. Ukhulunywa indaba yezindlu. Wayefike na iphindlu Shembe. Afika khuluma ngayo wathi abantu abamunayi sekeleni yiphi. Lo moya ke awuqhamuki kude. Qhamuka khona la phakathi kwethu. Wavukuzeka wanda. Basebenza laba bantu. Balwa nabo bonke abantu babakhipha benzani. Umosi ke konke lokukhuluma kwathi makumkhathaza wethuka kakhulu ngoba wayengakulindele wayecabanga ukuthi bazawuhlaselwa ezinye izizwe. Wayesiyacela uNkulunkulu wakudlulisela kuye lo kukhuluma. uNkulunkulu wayesehlisa isiqalekiso. Sehlela kulaba bantu. Ngithi ke kini uma niphambi kaNkulunkulu nibokwazi ukuthi uShembe wathunywa ezulwini. Amen. Naye lokhu okwehlela lamadoda oAaron benoMose kwamehlela. Baba khona abantu abakhuluma kanjalo. Bathi sesikhathele. Bembiza ngomsushwana. Esikhathele lo msushwana. Akadingiswa phindise ezweni lakubo. Bahamba nalabo bafana uNkulunkulu abachitha. Ababanga lutho. Namanje lokhu okukhona esikubonayo akuzukuqedwa ngamandla ethu. Asinayo nemthandazo yokuthi usekungekho. Kodwa silindele ukuba uNkulunkulu enze ukukhulu bakhe yena. Amen. Akhombise ukuthi umiphi. Ngoba uNkulunkulu esimlandelayo siyamazi ukuthi uNkulunkulu weqiniso. Amen. uNkulunkulu okukhanya. Wathi mayefika kulelizwe wafika ewukhanya. Ekhanya kakhulu. Noma ngabe uphansi kwewa. Uma esefikile uyabonakala. Noma ningabopha amaqhinga. Nivale ezindlini. Uma esefikile niyayihlalo ba. Kanibona. Nani nibone ukuthi sesiyabonwa manje. Lokho ebesikupha sisodwa. Akusena kwenzani. Ngoba usefikile lo Shembe. Uma esefikile akube kusaqasha lutho. Nesono siyazi ukuthi uma esefikile uShembe ngizawuhlala obaba. Ayizubabikho indlela ukuba ngicashe. Manje ke uShembe akahlali nesono. Shembe akahlali nabantu bemsebenzi yobumnyama. Labo bantu umhlaba uzobazi. Umhlaba uzokwazi konke. Nalokho abacabanga ukuthi bekungeza ukwaziwa. Kodwa ngoba bakwenza kwaqondana noShembe uzawubonakala. Uzawuhlala obala konke. Ngoba lo Shembe ukukhanya
uma ufuna ukwenza imikhuba suka kuye uma ufuna ukwenza okubi ungeze wakwenza phambi kwakhe ngoba awunakucasha lawuhlala njobala asikho ke isono esifuna ukuhlala ekukhanyeni zonke izono zifuna amakhobolo obumnyama zishutheke khona umuntu angangenwa idimoni lesono uyancipha ningabe nisambona angandi ufuna indawo zakhe zokucasha lapho ezawucasha khona mayeza kushembe uzawubonakala kuzokhanya la khona ushembe kuyakhanya Amen. incwadi ke engiyifundile ikhuluma ngokuthi umoya ombi uyangena kubantu kodwa ngikhuluma ngento ebeniyibona izolo ngoba abanye abantu baye bayibuza ukuthi laba bantu chithe into enkulu kangaka bebenjani cha bebefana nalabo bengifunda nabo kwangena idimoni phakathi kwabo labakhumbuza ukuthi bona baphuma endlini eyinkulu bona bangamakhosi nabo bangakwenza okwabo la entweni kaNkulunkulu cha nalo uthingo nje luzalwa inyanga yezulu umuntu na inyanga yezulu yayizalwa ubaba naye kwakumuntu manje naye baba mkhulu wafika la emuntu nazi ingane zakhe zehla zenyuka la egcekeni siyayikhona manje ke cha khathele thina ukukhethela ake sizikhethele thina uma sesimbizile ngegama sathi ukuthi yawube sekuphelile yawukwenzeka nje konke namhlanje okuningi akwenzeki yafiswa nje kuphela futhi akunakwenzeka ngoba lo msebenzi akusiwo ukuthanda akuwo umsebenzi wokuthanda sebenzi joka lo mthwalo sindayo kakhulu nelomnikazi walo ngeke umthwalo thwalwa uye yena onamandla umthwalo wena ungumuntu nje ngeke umthwalo ngakucabanga kodwa akusoze kwenzeka manje ke ngenye incwadi ikhuluma ngabafana abathathu babe ngabakwa-Israyeli befundisiwe bakhuliswa ngobisi lwakubo batshelwa ukuthi uNkulunkulu wenu munye ilo uNkulunkulu owadala izulu nomhlaba akekho umuntu aninakubuye nikukhonze futhi okunye base beyathunjwa laba bantu bathunjwa inkosi yayinamandla kakhulu yachitha isizwe sakubo yabathumba yabayisa eBabylon le nkosi yahlala yayisibumba isithombe segolide yasimisa yayisishaya umthetho ukuthi lesithombe asikhothanyelwe make sesizawukhothanyelwa kuyawukhala zonke izinto ezikhala kahle uma sezikhala ke lezi zinto ezikhala kahle ke lesi sithombe ke siyobe sesiya uqelwa ke kuphakanyiswa izandla kuthandazwe kube njalo kwase kuba khona abantu abayobika lapha enkosini
bathi Nkosi kulaba abantu bezwe lakho khona abantu owabathumba le kwaIsrael bona abavumi ukuguqela lesi sithombe sakho segolide kanti sihle kakhulu sibunjwe ngegolide lohlobo oluphambili futhi asibunjwanga ngabantukazana kuhlangana amakhosi asibumba lesi sithombe manje ke isithombe lesi sohlobo oluphambili kahle kodwa labantu bayiqaba abavumi manje ke wena wenza isithembiso sokuthi umuntu ongavumi uyawuphoswa emlilweni base belethwa ke labantu phambi kwenkosi ngokwenqaba kwabo ukukhonza lesi sithixo akudingeki ukuthi size sibe izigidi ezingaki okubalulekile ukuba sithini thina ngaphakathi uma inkosi yesizwe ihlangene namanye amakhosi isisimisile isithombe sayo sithini thina ngaphakathi siyakhumbula yini amazwi esawafundiswayo lapha siphuma khona siyakhumbula yini ukuthi khona lapha sikhona safika kanjani mase befikile labafana indaba engithandayo kubo ukuthi amazwi abakhuluma phambi kwale nkosi amazwi ongacabanga ukuthi wawungeke washo ngesikhathi abawasho ngaso nobukhosi ngendlela obabuyiyo ngapha labafana bakhuluma amazwi ayisimanga bathi cha Nkosi asidingi thina ukuphendula kuwena ngale nto ikhulumayo asizusho lutho ukuphela asizukusikhonza thina lesi sithixo noma uNkulunkulu wethu simkhonza siyamazi angasivikela futhi uzosivikela olakeni lwakho bathi ke kodwa ungakhohlwa noma engasivikelanga wena ungakhohlwa ukuthi ngeke sisikhonze lesi sithixo futhi lokho esizokwenza kuyawuhlala kwaziwa hayi ukuthi kuyakwaziwa ngabantu kuyakwaziwa ingaphakathi lenhliziyo yakho inhliziyo yakho iyothi njalo mayicabanga ukuthi ngake ngakha isithombe ibisi yakhumbula futhi ngaso leso sikhathi ukuthi bakhona abantu abangavumanga abenqaba bathi cha thina ngeke sikwenze lokho abangavumanga bathi ke yiloko ke okukhulu ukuthi noma ngabe siyafa wena uyawuhlala njalo wazi unesazelo sokuthi kukhona abantu ababekhonza uNkulunkulu omkhulu uNkulunkulu ongakhathaniswa nalutho ongafaniswa nezinto zasemhlabeni la uNkulunkulu walaba bantu angimbonanga kodwa bona bambona engikhumbulayo kunye ukuthi abazange bavume ukukhonza lesi sithombe lelo vuso lilodwa liyakuhlala liyimi inkosi enhliziyweni yakho uma ngicabanga nina ngoba nani ngabanye eyindaweni lapha nani khona nisakhumbula yini
ukuthi nonke ngaphambi kokuba nifike la nikhona namhla naqala ngokuyingabaza into eyashiwo inkosi yamaqhawe. Amen. Naqala ngokuyingabaza. Akekho ongayingabazanga ola. Lo moya oanfikela umoya kaShembe. Amen. Wayezogcwalisa lamazwi alamadoda amathathu. Ukuthi cha Nkosi noma uNkulunkulu engasivikelanga olakeni lwakho kodwa wena uyawuhlala wazi njalo ukuthi kunabantu abangavumanga ukuba bakhonze isithombe sakho segolide. Ningakhohlwa futhi ukuthi laba bantu ababeceba oDaniel nabo babembethi ingubo emhlophe njengani. Abanye abantu iyabehlela into enjalo. Baningi abanjalo namhla. Asebabhekisa amakhanda phansi. Bathi sawuhamba sokwenza njalo. Yilabo bantu kabayingozi. Okuyibona abaceba lapho. Nabo mangibheka kwakungabantwana abakhona kwaIsrael. Base behluliwe bathi mabehlulwa bakuvuma ukwehlulwa. Ababanganasi isibindi. Bathi mabebona abantu abanesibindi abanjengo Abednego base besaba bona ukwenza lokho. Base betayi sizawuze sibonakale thina ukuthi thina singabakwa Israel kodwa sikhonza isithixo. Manje indlela elula yokuzifihla abasuke laba kusale abakhonza isithombe bodwa kuze kungashiwo ukuthi khona umuntu ongasikhonzi. Onjani lo muntu? Nathi phela lo uNkulunkulu siyamazi. Kodwa manje uNkulunkulu babemthwesa icala. Babembuza ukuthi wavumelana ukuba bathunjwe. Kanjalo abantu. Babembuza ukuthi wavumelana pho basize la. Mayisithanda. Cha uNkulunkulu wangitshela nje ukuthi uma nicwila ezonweni uzawulahla. Wayengasithetheleli ngani. Kuze kube kangaki? Ngoba lezi zono nizenza ngenkani. Anifuni ukuphuma kuzo. Kube njalo. uNkulunkulu akasilahlanga ngoba esenyanya. Usilahle ngamacala ethu nezono zethu. Kodwa phakathi kwethu waba khona angenayo ukuba hlale kuba khombise ukuthi uma ikhona insali enakho lokukholwa engikufunayo ngiyawuvusa lokuhamba ngabo labo bantu bebabili bebathathu. Laba bantu ke uNkulunkulu wayehlezi phakathi kwabo. Lo sisibindi nalo moya kwakumesiwo wabo. Babengazakhelanga lo moya. Njengoba bengibuza ukuthi nisakhumbula yini nafika kanjani. Kwakumoya wakhe uNkulunkulu awufaka yena kubo efuna ukuzikhombisa ububanzi nobukhulu bakhe. Nabo bazibona sebenesibindi. Bazibona sebekhuluma nalenkosi bengayisabi. Babenziwa yini ezweni lokuhamba bethunjiwe bengelutho. Babenziwa yini kwakuyisibindi sani yini isibindi into enjalo. Cha babenziwa amandla kaNkulunkulu ongena ngaphakathi kwabo efuna ukusebenza efuna ukuzibabaza efuna ukuzikhombisa ubukhulu bakhe. Nani anihlali nodwa emzini yenu. Aninodwa nalapha nisebenza khona aninodwa. Noma zikhona izitha eziqolongelayo nezinethukayo
emini nobusuku kodwa lo moya ongaphakathi kwenu awuvumi kuba nibe amagwala nesabe unenza nibe amaqhawe anipha isibindi esingabona esingafani nezinye ibindi noma uwedwa ke bese ngathi maningi uzwe nibaningi noma ulala uzungesaba ukuthi khona kuzawehlela kwenziwa yini ngihlale ngimbuza ukuthi kwenziwa yini lokho niyicabangeni cha amandla kaNkulunkulu amen lo nkulunkulu enimlandelayo wayelala naphansi komthi ehamba yedwa ehlane alale wayangene zonke indawo naseyimishini la engafuna khona kakhulu ila ehamba khona eshumayela ngesabi wayeyokwenzani ngoba wayazi ukuthi abamfuni wayena lo moya ke ubonakala kanjalo uma umuntu ezinikele lokuhamba kwenu akufani nezinye indlela ezikhona uhambo lokuzinikela uhambo lolu lokuzinikela lokuzidela ngisho njalo ingoma yethu ethi umuntu ofuna ukuba lapha nikhona akazidele thabathe isiphambano emahlombe ngoba uma ungakwenzi lokho uzahamba uthuswa yina izinto ezingenamsebenzi uhamba babaza nezinto ezingelutho shawe uvalo sabe nokuphuma eminyaka kodwa uma uzidelile wasithabatha lesi siphambano awuzukwesaba lutho ngoba lo wakubizayo uzawumzwa esekhona eduze kwakho eseyabantu abaningi ingoma yesihlanu ivesi lesine abathanda ukumlandela
ingane la zincane kuyekufike la nokunye kungamantombazanyana uthi baba yimi ngedwa abazali bangabekho nabafowethu abekho nodadewethu abekho manje uthini na uthi cha baba ngicela ungiphe isibindi sokuba ngasuki kulento engibuyo indaba ekhulu yafika umunyu kufika inyembezi ngizibuke mina ukuthi hawu lolu bizo olusinda kangaka lunjani lengane imbone kanjani uNkulunkulu ikhethwe kanjani yona yodwa hayi into ngeke ichaza ukwazi yaziwa umnikazi wenu lo wandizayo nyoba nilana nje baningi engibaziyo baningi engibathandayo engibakhonzile abanye abafana namantombazane sasikhula nabo abanye sasishaya nabo insimbi ephakameni abanye sasifunda nabo nasezikoleni ngiyaye ngibacabange ngibakhumbule nami njengani nonke njengoba niyayikhumbula ihlobo zenu ngimkhuze ngithi kahleni sana ukwenza inhliziyo yenu msana uyibhekise emva kodwa abekho lapha phambi kwethu manje akuyi ngenhliziyo yami akuyi ngenhliziyo yakho akuyi ngokudabuka onakho kuya ngokukhethwa kuya ngokukhethwa kuya nokuthi inkosi yasephakameni ithe mayifika phakathi kwethu iphethe lembenge yayo ebinalolu uthando yalunika bani lo emncishile asazi ngeke sisho noma benecala noma benesono noma benjani abanye bahle kakhulu mawubaze ekholweni kwabo benefanele ukubala abanye insizwa abanye amakhosikazi abamashinga impela zethembayo kodwa behlulekile ukuma phambi kaSathane thema ifika uSathane amadolo agcwala amanzi kwathi lo obedelelekile wabonakala eseyiqhawe wathi cha ngeke ngivume lokhu ayi cha Nkosi nephakemeza noma uNkulunkulu wethu engasisindisi kulomlilo omkhulu kodwa kuyakwaziwa hayi ukuthi kuyakwaziwa emhlabeni kuyakwazi wena ingaphakathi lenhliziyo yakho ukuthi kukhona abantu abangavumanga ukukhonza lesi sithixo manje ke cha bangasiguqela laba abathandayo cha thina angeke sisiguqele uma ukhathazekile ngendaba kaNkulunkulu iyodwa into ongaphephela kuyo umkhokheli wasezulwini akukho lutho lu uma ummemezile uyafika kusisa kuyadabukisa baningi abantu abambizile lo mkhokheli wafika kodwa namhla inyawo zabo zisila kodwa ngithi kini lo mkhokheli akakulahli uyafika njalo uma unosizi uma umbiza ngeqiniso nangenhliziyo ephelele uyafika lo mkhokheli akukhiphe akukhombise indlela okufanele uhambe ngayo noma isilingo esinjani noma yini ekwehlelayo uma umbiza lo mkhokheli ngeke angafiki kuwe uye lo mkhokheli ushembe ahlabelela ngayo athi mkhokheli oyingcwele mkhokhele nawe emadlelweni alihlaza usile umoya wami bekuyini ukuba abaningi nokuba nabahlobo kunokuba lo moya wami ungasindi kunokuba kusasa mawubizwa lo moya wami ngitholakale ngihamba emahlane
lapha ngeze ukuyibona khona inkosi yasePhakameni kokheli oyingcwele akukho nzuzo yezinto zasemhlabeni enhle ukwedlula ukuba phambi kwenkosi yasePhakameni. Amen. Abantu abaningi abakhona lapha sebebadala bekhona lokuhamba umoya wabo ubavumela ukuthi noma sinamacala noma sinezono uma sikhona kule indlela uNkulunkulu uyasikhumbula simbone. Amen. Ngithi ke niba ukusebenzela lokho ey'ntweni zonke ezithandwayo nezifiswayo okufanele nikubeke phambili kakhulu ukuba nibe phambi kwenkosi yasePhakameni. Noma nenzani nibobeka imphefumulo yenu phambili nisondeze kuNkulunkulu. Abantwana baka Adam no Eva bahlala uNkulunkulu wayesebafundisa ukunikela. Babengazi ngoba kwakungekho uxolo, kwakungekho sonto, kwakungemiyalo ukuthi kwenziwelani lokho. Kodwa uNkulunkulu wayefuna indlela yokubasondeza kuye. Wathi bayebheka wabona ukuthi cha into ezawusondeza labantu iy'thukuthuku zabo ngoba yikho indlela abangasondela ngayo kini. Noyise nonina ngibabeka ensimini ngibethemba bangena esonweni nabo laba bazawungena kodwa ngeminikelo yabo bangasondela eduze. Baningi abantu abaye benze iminikelo benikela uNkulunkulu. Kuya kwafika amakhosikazi lapho elethe into enhle kuthanda mina cha ngingabojwayela ukuthi imali nikela izinto zasemhlabeni azilutho ziyedlula. Nikelo yenu imali ibeka phambi kaNkulunkulu mbonikelela imphefumulo yenu ukuthi isondele enkosini yasePhakameni. Amen. Ngoba yona yona sawusala nayo lokhu buhle basemhlabeni sikuthandayo kuyasala. Ngithi ke nokukholwa kwenu akuboba njalo. Amen. Ngiyakholelwa abanye abantu manje ziletha uNkulunkulu ngibozilethela imphefumulo yenu. Indaba yabantu into yasemhlabeni edlulayo phela engelutho.
indaba enkulu indaba yomphefumulo wami lokuba abantu bangathandani kwenziwa yiloko ukuthi inhliziyo zabo zibuka kakhulu izinto zomhlaba uma abantu bebebuka indaba kaNkulunkulu ngabe bayathandana bonke ngabe kuhle manje ke uma ushembe senibizile niqoqa wonke umhlaba nonke ngabanye bonhlupha ukuthi wayisibizelani lo wayifunani kithi uma ayifuna imphefumulo yethu yini engasixabanisa ubani omkhulu ubani omncane ubani ofanele ubani ongafanele ngoba mase sila sileli hamente lakhe elingcwele sile ngubo ahlabelela ngayo ithi inkosi yasekuphakameni uma sesiphumile lapha ethempelini sesembethe izinto zethu aseyona le ngubo kodwa njengoba sihleli manje nje siyingubo ayembathayo phambi kwamazulu onke uma ke ula wonke umuntu uvumile ukuthi uyakholwa uyisona amandla onke uyakholwa futhi nakule hamente ehlangene njengamanje nokungcwele bayo naye uphakathi kwabo uma usulapha usebungcweleni uyibo lokungcwele okuhlatshelelwa ngabo njengoba sihleli nje la akekho nesono izono zethu zingali zawuthi masiphuma la afike uSathane asibukuze kodwa njengoba sihleli phambi kaNkulunkulu nje akekho umuntu onesono manje ke lokungcwele abuhlale kini ningabulahli ey'ntweni zonke ezinhle ongayikhumbula noma uhleli wedwa ubozikhumbula uhleli phakathi kwabangcwele noma unosizi ungahluphekele ey'ntweni ey'ngenamsebenzi othatha isihlabelelo sakho hlabelele zonke ihlabelele ey'phakathi sikhona sofike sikhulume nomphefumulo wakho noma ushanela igceleni lomzi wakho boshanela ngesihlabelelo sasephakame wenzele ukuba ingilosi enomsa ize izokuvumela ihlabelele kanye nawe chithe wonke amadimoni embatha imizi yethu uma kuvuma kini ukuthi ningabantwana bakaNkulunkulu ubani onganephutha ubani onganithatha kuNkulunkulu uma nina kini ngaphakathi nonke uvuma kini ukuthi thina singabantwana bakaShembe ubani ongamephutha uShembe nini noSathane ngeke kodwa uma uSathane ethatha omunye phakathi kwethu emenza eba ngowakhe ukuvuma kwenhliziyo yakhe nibozelusa nizibhekele ubuhle balomuzi uShembe akhuluma ngabo nibuthande ukuthi noma kukhona okukunyonyobelayo kodwa uma unalolu thando lwalomuzi oyingcwele uyawuzibona ukubuya ngasohlangothini lukaNkulunkulu Amen. izono zibehlela bebheki labantu nenhliziyo yakhe isuke isebenza nengqondo
Singakhathazwa izinto ezahlelwa esihogweni. Ngokhathazwa izinto ezahlelwa ezulwini. Kube izona ezingaphakathi. Kuba izona ezihleli ngaphakathi kweinhliziyo zenu. Ngoba uNkulunkulu owanibizayo wayibizela ebungcweleni. Amen. Manje ke izinto ezihlelwe ebumnyameni zinganikhathaza bokudlulisela uNkulunkulu sengathi angenza umzanyana onigonile anibheke njalo. Amen. Ngoma yamashumi ayisikhombisa nantathu. Mashumi ayisikhombisa nantathu. Because kusisuka.
Nkosi wena ongukholwa wena owuthando siyacela uba Nkosi usiphe ukuphelela kuwe usiphe Nkosi amandla akho angabona ukuba Nkosi sigcine imithetho yakho siyacela Nkosi yasephakameni uba usihambise Nkosi ngombusa nangothando lwakho ngendlela Nkosi ethandwa nguwe iba khona Nkosi phakathi kwethu usikhokhele Nkosi ngezikhathi zonke ungavumi Nkosi nathi uyibiyele wena Nkosi inhliziyo yethu ingavami Nkosi ukucabanga izinto ezimbi ngesikhathi sonke Nkosi ibuyele kuwe phelelise Nkosi uthando lwethu kuwe siphe Nkosi inhliziyo ekuthandayo ekhohlwayo izinto zasemhlabeni nobuhle bazo nabahlobo bethu sicabange wena kakhulu sicabange lo mzi Nkosi oyingcwele osibizele kuwe sizilungisele Nkosi uba usifanele sithi masifika phambi kwakho Nkosi yasephakameni sifike sembethe udumo lwakho usibeke Nkosi endaweni enhle singayi Nkosi ekulahlweni siyacela ke Nkosi umsebenzi yethu kube ngeyokukhanya kube imisebenzi Nkosi ehlezi phambi kwakho singabi nalutho Nkosi esilithukisile siyacela ke Nkosi ukuhlangana kwethu kuphusise ukwenze kube ngokwakho nabi ukuhlangana kwabantu Nkosi kube ukuhlangana Nkosi komoya wakho wasezulwini nothando lwakho iba nathi Nkosi ngezikhathi zonke usikhumbule usilondoloze usivikele Nkosi eindaweni esisebenza kuzo naseyindleleni Nkosi esihamba kuzo nasemakhaya ethu moya wakho Nkosi wande ube mningi futhi Nkosi yamadimoni akhona uwachithe uvikele Nkosi abantwana beNkosi bethu ukhona imoya emibi eminingi ezweni le moya Nkosi ingabe mbathi ingamanamatheli kubo ubenze Nkosi bazi ukuthi ithemba labo nguwe siyacela ke Nkosi uba ube nathi ngesikhathi sonke ubusise Nkosi uba khona kwethu la Nkosi sibeka kuwe bonke abantu bakho kuzo zonke indawo abahlangene abaphethe Nkosi igama lakho ngobungcwele uba ubabusise Nkosi wehlise umoya wabo oyingcwele phezulu kwabo bonke Nkosi esithandazayo nesicelayo akuze kuweke Nkosi nesakho sonke isandla nanini kuze kuphakade amen.